Yazi bazalwane, kukhona into engaba wrong ebandleni. Uma ibandla liyibuka lento, liyibuke, liyi-categorize ukuthi lento i-wrong. Kodwa leyo nto le ibandla eliyibona i-wrong kuNkulunkulu, amazulu ayahlokoma ngaleyo nto leyo. Ngoba kukhona izinto thina esi-approvako njengabazalwane, ukhanda ukuthi uNkulunkulu is not part of those things thina sizi-approvile. Ngoba kunezinto eziningi kakhulu esizenzako egameni likaJesu noma esilenza under the personalized name of God. Kodwa ukhanda ukuthi uNkulunkulu esithi senza izinto egameni lakhe doesn't approve what we are doing. Kodwa ukhanda ukuthi lento abantu bakushayela izandla ngayo, kodwa uNkulunkulu akashayi, akakuboni nokuthi wenzani. That's why uma sifunda iBhayibheli, lithi iBhayibheli noma nenzani, niyaphuza noma niyadla, kodwa lokho kwenzeni to glorify God. Okusho ukuthi konke esikwenzako must benefit God. Noma sithandaza, sithandazele ukuthi God is benefiting from our prayers. Singa benefit abantu ukuthi sithandaza ngcono, abantu basiva sithandaza ngcono, but uNkulunkulu umthandazo wethu amglorify. Ukhanda ukuthi siyazila but leyo fasting kube ngathi you just skipped breakfast, but uNkulunkulu akekho part of leyo fasting. Umnikelo wakho uyanikela, unikela kahle, unikela kakhulu, kodwa kulokho kunikela kwakho God has got nothing to do nomnikelo wakho, because wenze because ufuna abantu bakubona, ufuna abantu bakushayela izandla. Khona izinto man esizenzako thina sishayelwe ngabantu izandla, kanti uNkulunkulu ayimthinta endawo, aconnect endawo naleyo nto leyo. So yonke into esenzako bazalwane must be glorifying God. Ngoba kukhona lezi zinto esizenzako sijabulisa abantu, bajabula abantu, kodwa uNkulunkulu angajabuli, kodwa sikwenze egameni likaNkulunkulu. Kungakho bazalwane asesinake futhi na into nayi number 2 ukuthi kunezinto thina esizama ukuzenza iorder ebandleni likaNkulunkulu. Kunezinto esizama ukuthi sihambe straight ebandleni likaNkulunkulu. Khanda ukuthi leyo mthetho siyibeka ukuze kube neorder ebandleni. Leyo mthetho ayimbenefit indawo uNkulunkulu, kodwa imithetho ibenefit ibandla. Kodwa le mthetho siyibeka ebandleni likaNkulunkulu. Kunezinto bazalwane ezingamthinti indawo uNkulunkulu angazuzi lutho kuzona, kodwa sizenza egameni lakhe. Imithetho bazalwane kahle kahle thina silalela imithetho more than uNkulunkulu. God is speaking, God is talking. uNkulunkulu ukhona bazalwane, uyakhuluma, but people choose to ignore uNkulunkulu and take imithetho kakhulu ebekwa ngabantu emhlabeni. Kunezinto esizenzako thina kodwa abantu bazi approve, kodwa uNkulunkulu khanda ukuthi akazi approve. Konke esikwenzako must be glorifying God. Konke esikwenzako egameni likaNkulunkulu must relate to God. Kungabi ngathi there are two categories, ngoba kuhamba iphathi yokuthi ibandla liya benefita kakhulu, kodwa uNkulunkulu esihlangane ngaye ebandleni, is it benefiting from the church? Ukukhula kwebandla kuyalibenefit ibandla, kodwa ingabe ukukhula kwebandla kuyambenefita na uNkulunkulu? Konke esikwenzako must be glorifying God bazone. Kube yinto uNkulunkulu emphakamisako, kube yinto eletha udumo kuNkulunkulu.